Mawubi Yona, spread the word. Hey, where me a free more? I where me a free more. I'm a damn come we. I'm a damn me a free more. Oh, where me a free more? Yes, Mama de me hu. Kanene ya kwana me nkobio. Na mi se fiasi, me ne kama for. I train ya me nim, and I be lawyer kasa. Yesu Kristo wosi da kenje ke fuma no ncho ola pe ke wosu ne musu fe musu ne ga mache ngezu no obi Jesus onale eye mi ba na wosi da kenje ke ambo pe manche na musu no obi mi amen. Voilà, on a un pétrole.
Ula ngeno Yesu Kristo nebe Jesus ifie musuketi nyo everyone. Yesu odeke asa amagame jana odione Deuteronomy 4:25 oke asame odenga Deuteronomy 7:25 ke asame omokronkron besu wa chomela ngamo Yesu Kristo hewa minya kone mumufem woni hetewe po mano na guni no mi gbalo mumu mala mumu mamu wata mumu angela nga Jesus hewa mionya ba osina kaje kamo Yesu pe ina musi Yesu odomio eji amen. Yes. Jesus, 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 Jesus. Na Jesus baby. Jesus. What you saying? Yesu Kristo wosi na mkaije kiamu. Moroke asa abunsani tumi omo. Wasanke kekeni. Namo Jesus obiemu. Mufemu na mawehe no. La nino na Yesu Kristo biemi. Mumukunkro ye manchafuta na wosi na kaije kiamu biye. Ina musinodu ni eji. Amen. Say
to me. You are. Wanu to Yesu Kristo ina musi. Mawu he kala Jesus ina musi. Papa ya siba mmoto. Ka eno e maba no ga tewe ko mano ina ka mo Yesu be mi anu nyom. Mo mu kronkro pepa mi ka fun ba bi. Mo na libi no mo na obi omobo. Ne ha wo kanya gba kura. Apu nya gbeje mo na no ga Yesu Kristo bia bi. Ne la no mo to eyiye. Ne na to ejo keso mo ga hi o. Mo mu kronkro ha wo kanya gba ne obi ono. Muna libino iya po pay na mo Yesu Kristo. Lucho epumi ke sitemino. Pumione ebe ha o yokarwa pu. Kone sitemino ebe he yemi hale. Ne eyo da sekeje mu ne ke ana. Mo kokko ina musiba do mi. Amen. Yesu Kristo kiro. No go fe no bone ma he na ma so le. Abango temi no ka be ni no. Kekele. Amen. Lo ke wa he ngo twimi. Ka Yesu Kristo ko. Nge ohi. Aba mo to ka ma ke ko de ke amen. Lo ke ka no ko e ke hele yi. E ka kita. E je makita bi Yesu Kristo di e nche. Ihe nya etimi ka o ti ese ke di amen. No mo de wa Yesu Kristo di amen. Yesu Kristo di e ncho. Ihe nya etimi ka ma o ti ese ke di mo de amen. Amen. Yesu Kristo do get Roman 10 ke logo fe no ko nyama jaje kan mo di nuncho do te skaje begi ko ma te lan skaje begi ma hala wala lo obi okakita nuncho mo tunyani mo mo ne kre yo hade mano ke kaseli o mano ke na akesole no me o efile wa nwa no mu ne no so wo hia no nyam ina musimo do no amen mo abi ni so le bie jefo hallelujah kemi ya pa ma che o no ba Kekanake bene asole Yesu eche ko keje pamiam no e mo mukro benu ne diokrana Acts chapter 19 verse 1 apostle Paul be ken asole nyu ne mo mukro aka na we bene won in the phone asole no won in the phone na mo mukro Acts chapter 8 verse 16 to 18 bene Petro won in the Yohane awan ne ka phone no ana mo mukro Jacob he mo mukro nga Yesu Kristo bienu Jacob, hemu mkuku nga Yesu Kristo bienu. Che Jesus na bisi. Odwe amen. Muna ligena wote mtaketi. Ewo peka mi ke from badi. Muna no ke Yesu maka ko de kaye. Ne mahemo pe. Ne pe no mai pe gita, mai we ke de dane enyawa. Ke ko nya bakla ela ke tete. Ko de ke amen. Amen. Na oni ke. Na go ga bi osu.